je ntago ndi wa mukobwa asaba igitsina kugira ngo banshire mu kazi shira mu kazi kubera ko mbishoboye kugira uronke opportunity cyangwa se amahirwe yo gukina kwa Abel icyambere wavyakiriye gute Abel wewe yakwakiriye gute muri filme Ndundiyo kubera ko Abel ni wa muntu bigaragara yuko mu bakobwa baza gukinira ari abakobwa beza cyane kandi akunda gigimami abakobwa bavyibushe benshi muri bo biza kurangira bakundanye Jojo nawe gute Jojo je ntago tuzatiko turagendana mu ibarabara sivyo ndagufasha gasakoshi nk'umugore wanje habujya byanka byakunda nta kibera ubusa bokunda nasundi ikibazo kiri hari umwanda yiti narimo bose nibujuje imyaka nibashaka nayo mpamvu nakubwiye yuko nawe ubwawe rero erega nawe ntawe bitabera ijya modoka ariko yicarango byakunaniye we atashyo na cyane cyane ndibuka yuko wamuburiye umubwira yuko wamuroteye ariko araribwa n'imbwa Jojo kuribwa n'imbwa wabisiguye nk'iki wewe nabyumvise neza ndazi kamera ariko aramwerekana yavuze ngo ngaha chambre numero 10 barayimpaye uyikoreramwe iki nihuba cyangwa iyo wivyidemu yizana nga wamusheri waca byumva nanararasa ikaje naritahu aho nyine nyishura iyo chambre 10 bako ntaco turatuyizanamo nande nawe arahiye ko yo baza twayizanye mu ndake hama ikindi kibazo asha ni isosis nirongere bakunzi ba Trasisi Hope Minister uno munsi turi kumwe n'umuinvite mwiza cyane anaberewe gose urabibona neza cyane cameraman nibaze yuko sindinze kumuvuga mu izina kubera yuko arirabura cyane numujama ubona yuko nigiye yanitahuye yihangiye umurimo kugira abone yuko ibintu bigenda neza uno munsi turi kumwe n'umukinyi wa filme simpaka tumuvuge baramuzi ni Jojo Ngose numvuze Simaka nyene tumuvuge ni Jojo nyene yenga aho se tubandahanye okay numukinyi wa filme yandise amasinema menshi cyangwa se yakinya amasinema menshi aboneka no mu actrice na cyane cyane kwa Abel NDUWAYO kweli honyene no kwa wetu ho ndayadira yavuga numukinyi yatangiye umukino wiwe wa filme Jojo banzuramutse kwanza abakunzi bako baradukurikirana nongera ndababwira ati nokuri mudufashe unababwira icyo kintu basi ndabigusabye hello guys bakunzi ba Trasisi Hope Minister murameze neza hama nko mubibona rero amazina yanjye nitwa Tumukunde Jocelyn benshi bamenyereye ku izina rya Jojo ndi hano nk'umuinvite witeka kongereko hama nkabandi mu actrice nkuko abivuze aho hantu hose narahakoze cyangwa ndahakorera bimbwiye ikise tubandanye none mbo hakorera bo Jojo uno munsi dutewe uteka yo kukubona mu bwami bwacu bwa Trasisi Jojo niki mu buzima busanzwe Jojo niki mu buzima busanzwe shagendi ndi byose uri byose Jojo n'umugore Jojo n'umukobwa Jojo n'umuntu yitahuye yihangiye umurimo n'umumama n'umude byose biri mu jendi byose ndo n'umu actrice byongeyeho niko kazi kanje Jojo akaza akora nakazi ka filme sivyo mu buzima busanzwe usije filme uba witaye hiki mba nitayeho umukunzi wanje bwa mbere yakaye nkaba nitayeho nyene kandi kazi nyene nkora umuryango wanje yego Jojo uravuze yuko uri umumama sivyo Jojo mu buzima busanzwe eske winjiye muri filme gute uza gute wavyimviye ryari eske wari uryamye canke wari muri doshe reka ngutera inkuru ibintu vya filme ni inzozi umuntu aba yaravukanye ugerageje kuraba ariko arahavyihatiramo tuvyemeranye bo hariho abavyihatiramo nyine turanabafise benshi no kuri kamera bigaragara ko bariko barihata ariko jewe ni inzozi zanje kuva kera ahubwo ni inzozi zaje kuba impamo nkuze je ninjiye muri filme neza neza gora 2012 umva imyaka 11 rero ntago ari mike Jojo uyu mwanya turiko turakubona muri filme na cyane cyane ya Dani hamwe na Abel NDUWAYO sivyo benshi muri bo na cyane cyane ryama byagaragaye kuri benshi bakina bavuga ati je naje muri filme kubera ndabishizwemo na naka kugira uronke opportunity cyangwa se amahirwe yo gukina kwa Abel icyambere wavyakiriye gute Abel wewe yakwakiriye gute muri filme Ndundiyo kubera ko Abel ni wa muntu bigaragara yuko mu bakobwa baza gukinira ari abakobwa beza cyane kandi akunda gigimami abakobwa bavyibushe benshi muri bo biza kurangira bakundanye Jojo nawe gute Wow, Jesu kuvuga ngo niyakiriye gute ngo Abel anyemere gukinira wiwe ahubwo uzamubaze we yiyakiriye gutemeye abikunze kankinisha
sivyo nawe yiri uzakimubaza icya mbere cyoco narabyishimiye kubera ko je ndakunda akazi kandi ndakunda n'abantu bari ku murimo icyo ni cyambere hama ivyo gukundana n'abantu bavyibushe jese kintu cyanjanye narabivuze si bwa mbere si n'ubwa kabiri je ntago nyiri wa mukobwa basaba igitsina kugira ngo muvyumve mwese kuki wihuta kuvuga se uri muravuga ngo bakundane ukimengo kandi ba journalist yo defo murayifise je ntago ndi wa mukobwa basaba igitsina kugira ngo banshire mu kazi shira mu kazi kubera ko mbishoboye ndagerageza ku actinga abafana banje barabizi kwa Abel ndiko ndakina nitwa Jenita ndi umugore wo mu nzu wa Karori ariwe Abel kwa Dani ndiko ndakina nitwa Nina ndi umu ex wa Dani acteur yanje barayizwe na actinga kuntu bigenda ntago ari ibintu nishaka ibyo byo kumbwira ngo barakunda nabakunda atabakunda ntibindaba Abel mu kazi nyuma y'akazi nituzinanye. Okay, Abel mu kazi ariko nyuma y'akazi ntimuzinanye ariko amashusho amwe agenda agaragara n'amashusho y'umukinyi asanzwe akina iwiwe yitwa Ornella ni giki kuri Jojo, Ornella ni iki kuri Abel? Je kuri je Ornella n'umupartner wanje kandi Ornella mbe haje barakunda. Nago mbirunda abantu bakundana bamera gute? No urumva. Jojo, je ntago tuzatiko turagendana mwibarabara, sivyo? Ndagufasha gasakoshi nk'umugore wanje. Burya byanka byakunda nta kibera ubusa. Bokunda nasundi kibazo kiri hari umwanda yiti narimo bose nibujuje imyaka. Nibashaka. Nayo mpamvu nakubwiye yuko nawe ubwawe rero. Erega nawe ntawo bitabera ijya modoka ariko yicarango byakunaniye. We atashyo. Nunyawukanishe rata. Reka. Njewe nago nkunda abagabo bakunda abandi bantu. Je nkunda umuntu nyene akunda akazi hama Abel ivya Abel na Ornella navyo bari mu rukundo batari mu rukundo ntavyo menya gusa je nzi ko bose bari mu kazi kandi baranabera nyira couple ya bari sawa kandi nywera amazi bazango. Jojo hari abakinyi ba filme benshi batanga imibiri niko no bivuga kugira baze gukinira ahantu runaka urashobora kubihisha amaso urashobora kubihisha abafana ngaha muga amaso yawe akabigaragaza. Jojo kugira akine filme shanyaje kwa Abel NDUWAYO nica ikintu runaka yatanze umva iki kintu nica ikintu runaka yatanze kugira ashore kwinjira muri filme kwa Abel kubera yuko nta kibera ubusa uri kurandaba jewe no nakubwiye ushaka ubihakane canke se uvyemere amaso yawe kuko ari umuntu ashobora kuvuga ikintu sivyo hari umuntu ashobora kuvuga ikintu bivanye n'amaso yiyo burya no mu rugo umwana akubesha urabona ko yakubeshe mu gukana mwihorera sivyo so kwagira ngo ibyo uri murambaza ubihagazeho reka nkubwire hari gituma ndiko ndabikubaza ufase nkubwire ikintu kimwe kujya kwa Abel nago nagiye ngo kubera imfiyi kwa Abel nagiye kubera bari bakeneye mu actrice asanga acting akeneye ni yanje asanga nyira ni kameme asanga nyira ashaka nugashaka ni yeyi wawe kandi ndimbora bibonye ariko hari abakobwa benshi bavyibushe umva se niba warabibonye neza kwa Abel NDUWAYO mw'ijya filme de Craziness turimo turakora yaje inyuma y'amayobera yo kwa Dani bivuze ngo yambonye kwa Dani nawe arankoresha cyo nibyumvika Dani okay Jojo reka tubireke kuko nanjye nkwaze ku kibazo ca Dani reka basi vya Abel tubireke kubera yuko ndumva yuko wagerageje kubihisha uraca hirya no hino ariko ukuri kuragaragara singayo nguko ubushize hagaragaye filme ya Dani uri kuramuburira kuvye yarose ese ni filme by'ukuri canke byari by'ukuri wari wabirose arota na cyane ndibuka yuko wamuburiye umubwira yuko wamuroteye ariko araribwa n'imbwa. Jojo kuribwa n'imbwa wabisiguye nk'iki wewe? Jewe je ndavuze ibyo banditse urumva ibyo namuroteye ariko ndizira mgubanza ari nazo je narose navuze ibintu ikibazo nico nuko nivyo warose muri filme ntaco basisi ivyo ndazi yuko nimba utarabirota by'ukuri ndazi uzobimurotera eske kuki washoboye gukina ijya filme uvuga yuko wamuroteye Dani yuko yariwe n'imbwa
nuko mwiyumvira cyane cyane no ko wakwiyumvira uri gose umujournaliste ntabwo uri umu actrice ntabwo uri umu acteur rero uzi ibintu nyene by'amakuru byawe ibintu bya filime ntabyo uzi none wowe umbwiye ngo kubera kina kinye bigaje nakinye ibyo bambwiye sibyo hari aho nanakinye nkijijwe mwarayibonye kandi ari mberewe nakinye ndi umukizwa ndi umuntu afite bibiliya ngiye kuri eglise Ziyare nazeruka kera rero ntago ari byo namuroteye nakoze rore bansabye hariho gukubita uwashaka kurira sibyo hariho gukubita uwashaka kurira bivanye na filime yanditse reka mvuga iki kintu bivanye na filime yanditse akaguhatiwe ikine bivuze ati ko Dani yoba yararoteye Jojo ibyo bintu kuko bivanye n'uburyo we wabisiguye wamusiguriye uvuga yuko ari ubusambanyi rero ndumva ko tuvuga ko zanifate no mbivuga neza ndumva ushaka ko tuvuga cyane kuri filime ya Dani bita Too Much ijya filime ni Too Much ko sivyo reka tuyivuga n'ubundi banayibona hata munagiye kuri Bikore TV mukore subscribe naho mugire share na commentaire filime yabo Too Much ni nziza ujya mugabara rense yari yumviriye ati nashizemo ubutinganyi hashe naco nabankoze umwana w'umuhungu ababuna ariko nago navyanze umugani ugana kariho bivuze nimba banze umpe nakarese uri kurambaza nje niko sivyo umugani ugana kariho sivyo nimba yarinze avuga ati iki kintu nshaka Jojo kimbwiye ariko peut-être ngira ntavyo yakubari ariko wavuze yuko inyuma y'akazi ni n'umuntu muyaga cyane reka kucanga ariko ndiho ndavuga kuri filime Too Much je bampaye role y'abakizwa kandi biranambereye kuba umukizwa sivyo je nari umuhanuzi nagiye kumurotorera Dani indoto narose kubera ko nimba warabibonye neza Dani yarafise umugore wo munzu muri rya filime agacagira n'umukobwa ujya mugore we yazanye ngo n'umugenzi wiwe kumbe nabatinganyi sivyo urumva ubundi filime ni message nkawe nago wabyumva nubwo ndavuga ishuri igihumbi nabwo rega je sinkeneye kubyumva ahubwo abariko baratura no bakeneye kubyumva none se rero reka kuncanga ni filime Too Much iyo role iri muri filime ya Too Much gusa nakende Dani ni giki kuri wewe mu buzima busanzwe inshuti magara ariko ujya gufyina mbe bavuga ngo gufyina biva ngo kugirira ariko ngo hayi cameraman kugira ngo ni boss gusa nago ari kubyizira myinshi nafise mu mutwe ndabazi kwandika filime Dani no mu acteur ko kantu cameraman ako kantu kambikira aramukunda ndabukunda Dani no umukunda ndarusha razi ngaha natuyeri badandaza no ibiyeri baraguha none deja nta kintu nakimwe kitahari ahubwo nyene yewe tuvuge ibintu tubisubireka burya ngaha ahantu ko mbona hamana imeho nta maroja hotel hari hotel kumbe araza gusha munshaki apana nanje cameraman wenyene je ndi mu nyishu ntonyaho kanishe ndi mu nyishu abayuma bavuga ati mbega ninja zibujumbura none ngaha hotel ngaha bagurisha bagira ngaha urabazojya ujye ni wajera jera ngaha nanga 50 000 passage 5 000 ngenda ndaharahavye rukuri hamurara 10 000 vuga 7 000 yesu hano heza kuki harimo dusha na toilette mari hano hantu ni heza hari amashambre nako tukavuga ndayabonye ngaha kandi sha ugaragara nk'umuhehesi umuntu y'abashore nukuri ko Imana batambeshe nibanyahukanishe cyane buri muheride nakagera kahembwara yamaze chambre disi barayimpebeyesha tubandaje mbe ni kwa nzohora nza kuharuhukira ni kwande kwa Tarsisi Hope Minister ekajese nibagiye iri hehe iri muri Gitega inimero ni sinaziravye gusa nabonye ari muri Gitega mu Kinama inimero 11 urumva ni 11 ibarabara ni 11 inimero 62 Gitega kwibarabara rya 11 inimero 62 nahantu heza cyane murazi nka twebwe abacteur n'abactrice turakunda no kukenera ibintu by'amashambre rimwe urumva passage ari 5000 hakuja kusaba yamazu bugenda gukanira bagasigara baragusohora nk'imbwa ufu muzi ugatanga ivyo bitana aba boss bacu mu byumve
bitanu passage tugakina tukikorera umuti hama tukitwikira tukagenda Udakina siko nese nibikiwa mani kubishira mu beef wajuka umukinnyi wa film kareka kunzanira inzira biragoye ariko byose ndabishoboye nya Jojo sezera abakunzi ba Tarasisi Hope Minister kanya murandambiwe hari ikintu nashaka kuvuga rero Jojo naringe gusezera muga ngo hari ijambo gira uvuge rivuga kabera nifata neza ibi bintu mbifata urimo urambona fresh banze nyenyereze gume zana nkwibaritse ntiwumbaza cyane nje nkubaza nigesha iki yose niwambajije none ahubwo burenganzira batumena sawa ntago ubumenyi ntago ufise oya kubaza urabaza ariko ntufise uburenganzira bwo gufata mikro okay witwa Silva Silva azwi nk'umuntu nk'isetire y'ipantaro ya kesi ari muri Tarasisi Hope Minister gute ikibazo cy'amatsiko bazi uko ndisoma mbike ya kesi usoma mbike isetire y'ipantaro ariko reka nkubwire sibyo mu buzima busanzwe tubayeho duhembwe ntica ntikiza iki kintu kira gitahura kuko mu buzima bwawe bwose nta hantu namwe uzigera ubona baguhemba umushahara ube satisfait nawe bivuze yuko no mu buzima busanzwe je hari n'abantu none bazi ko ndi mu photographe je kuri kamera ndajako inyuma ya kamera ndajako muri montage ndajayo amafoto ndakora nta kintu na kimwe je mu bisanzwe mu bintu bijanye na kamera wozo mbesha bivuze iki rero ikibazo bambaje kandi kikwishura bivuze iki rero nuko wabampaye mwabyumvise neza ndazi kamera bari karamwerekana yavuze ngo ngaha chambre numero 10 barayimpaye uyikoreramwe iki nihuba cyangwa iyo wivye muyizana nga wamusheri waca byumva nanararasa ikaje naritahuye ngaho nyine nyishura iyo chambre 10 bako ntaco turatuyizanamo nande nawe harahiye ko yo baza twayizanye mu ndake hama ikindi kibazo asha isosi nirongere ariko reka tugoroke kuri leta man iduha amatara nyine byahaye ariko ari muze nyanziza we iduha amatara nukuri kwa Mungu barabe vraiment badufasha nagize ndicaye presentation itango ya matara ngo pye muganda yifotoreza basi ikindi kibazo ushaka kubaza Silva jewe sindi mu journalist ariko nanjye tubazo tw'amatsiko rega nanjye sindi mu journalist ndi mu YouTuber birakuraba ndatugira none wewe wambajije ivyanje na Abel na Dani nande reka mvuga ikintu kimwe nigeze gukora ikiganiro kwa Starboy n'umujama wanje siko twarakora ikiganiro kwa boy munyuma nza kumva ko mufitanya amasinde namaze kuhava iyo mbimenya nkihari nari kumubaza none wewe we na Starboy mubanye gute kandi mukora akazi kamwe je na Starboy tubanye neza usibye yuko usibye none je nakubwe man je nta kintu cy'wanje kibibanga usibye kuba tubanye neza ariko wowe ngira ni wafise shavu kubera yuko ugusumbye imbwa gutware ugusumbye ibijumba gutwara imbwa none ushatse kuvuga rero yuko ari we nawe ndasumbye ubundi bijumbu je mfise ibijumbu niwe wamutwaye imbwa akiya kidemu ariko uri nakarimi gasosa twagutwara umugore reka nkubwire muzi kuvuga abandi bantu ibintu mwebwe mukora mwe inde ujya mukobwa aratesa nyine kuri we yatesa se mwari kumumaranira ariko Starboy nawe ni bogar ahubwo nujya mudemu nabona kure nene banye nufisa karimi nyene ganonye kubitira nibanye nufisa karimi gasosa ikindi naco je kare nabonye poste y'umuntu we nabonye kagufa kanje genda witware oya reka ndabiceceka je nibone poste oya oni wabinoma uzoba wiyagiriza vuga gusa je nabonye wapostinze umuntu ngo kagufa kanje ngo kumva amabwiriza ariko uri message wanyandikira ndakwandikira ati nana kana kagufa cyane n'urugufa none byari bivuye ko yarafushe ndandi kamera mani nkungasaga bashize kuri state tugacandika kagufa ka jewe nganuko wofumandika ikigufa wofumandika ikigufa cyanje umuntu anganuko ngo kagufa kanje nakarimi gasosa nyine ikindi kibazo cy'amatsiko so nkubaje byo muri wakabonsubiza ra cyangwa n'urusako je muri waka nta nakimwe ntushaka kwishura ariko je ugira ko je mu buzima ntabangangira razi reka ndabyibikire nzobibaza uwundi munsi Silva nayigeze kumva ko afise umugore iyo nkuru niyo siyo
niyo ufise umugore apana tubana ubu twaravanye birazwi ugacugira n'umuhabara hanze none reka ndakubaza ikintu sibyo je narigeze umugore je ntabanga nigira ngira mu buzima sibyo nimba nigeze umugore bigashika tukavana ncanga umuko ariko n'umugore wanje baramubonye yaraje kuri wakaravuga ivyo avuga man ugacugira n'akagufa kawe sasa genda witwa abahehesi nubona arongo oya twe tubahehesi kandi batatumenya tubatire nyuma ya kamera muri abahehesi ibaze ukuntu arongora umugore nta mwana ufise je oya shanganza utavyara none eka uraze dupime chambre 10 barayimebeye si kubuntu none chambre 10 tubyarira mu masashe shabo yitaje cyane witurize yuri ntavyara abana baramuhezemo ahubwo jya mu tipe nawe nyene numvise ngagenda kwiyandikisha ko umwana atari gwe inde furani mureke none ubundi mupapa mwiza n'ukunda abana nanje nomwemeye wawe sindamukunda umusiko ndi kuvuga cyane we ufinasaze sezere sezera nyine unaba sezera unyene unababwira bagire subscribe uravyumva ivyo hamwe nababwira ati yamara nuwo shora kunsanga mbe hajya page yawe ya Facebook yitwa gute yitwa Jenita official aha mpore basezererera abakunzi ba Tarasisi bakunzi ba Tarasisi Hope Minister ndabasezeye nkuko nabivuze nitwa Tumukunda Jocelyn benshi menyere ku izina rya Jojo hama nkaba naje ngaha nk'umu invité ndatangara amasanzu no mugabo n'ibiganiro tumaze gukorera muri waka ari maramboza ko wagira ngo n'ubwambere ambonye hama rero twashaka tubasabe sibyo dukeneye ubufasha bwanyu muri ababosi bacu murabizi ataho mudushikanye naho twoshika niyo mpamvu natwe tuba tugerageza gukora ibintu byiza kugira ngo tubashimishe kundaba nabi ndabivuga haba turabasabye muje kuri YouTube laba channel ya nuko nyene yitwa ya Tarasisi Hope Minister gira subscribe ugire share ugire na comment iyo nifashanye ikomeye cyane pe cyane tuzabashimira ariko bemereye yuko link uzoyironka ukayipostinga nyine ni ngombwa ndayipostinge rega hano hantu ni heza we ni heza ibintu byaho nabikunze kandi bafise nabonye ibintu byanditse indane narinzi ko nza kubisoma nuko amatara aciye agenda ugiye kuraba bafise project nziza nabonyemo gufasha ifuvyi gufasha abafakazi nukuri umuntu nk'uwa bakwiye gufatwa mu mugongo jewe naje ntazi ko ndahura na Silva ariko nyene barambwiye intumbero yabo numva bafise umutima mwiza nukuri uyu mutasisi wo ngaha yubahwe ntagara abantu bose baronka bagacebuka no gufasha abandi bantu kwiyumvira gukreya project kugira ngo ushobore gufasha abandi bantu batishoboye murabizi turi mu bukene buteye ubwoba abana benshi barahivye amashure abafakazi benshi bari ahora ku munsi abantu bakicwa n'inzara ivyo twese ni ibintu tuzi kumva rero ngo umuntu yakreya akantu kugira ngo ashobore gufasha abandi mana uwo muntu bakwiye gushigikirwa nta birebire turiko turabasaba nukugira subscribe gusa ukagira share ukagira na comment ivyo bintu byonyene birahagije nifashanye komeye kandi uzo buri kurafasha abana b'igihugu ifubyi z'igihugu kuri make abantu bose bazoshikirwa nubwo bufasha bwawe nubwo uyu mutama wo ngaha cende umutumire nta byishishimiye kuvuga gusa project yabo ni nziza Imana ibaho umugisha ciao ciao love you thanks 5